on ma. What do you I'm serious. Where you baby I would didi. I want to repeat what I said. Baby, I want to say, we a taxi driver. You do not commit promiscuity in your taxi. A human big office. A human big. It will a girl hana you know boss between pranana the office. If you do baby scanning maybe first in Zunga. A draman, 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 a draman. A draman, 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 a draman. Ebusianfo me mamo akwaba edeba Xposed ye so na ene asem abeto no etwese ababa we bi okoye adwuma na oye na adwuma no we national service ye mfa ne permanently wo ye adwuma de ama aban no na aban ne tua ne ka na okoye ne service no okoye First Atlantic Bank ababa wa so no ne ho de efe pa wo hwe picture eweli de ababa we ne ho ya akono na ababa we koye adwuma na kire se ja okoye national service no na ne CEO ana ne manager owo ho no na o harassing the sexually to musa say wose wo pen no ase bibi na adwuma nso hom say Ghana no ana abrabom na gasa no wo adwum na o boss pel either say wo be jai ana say adwuma no wo be ye be town na wo be because o boss no o be accept say wo no apɛ wa wo mpene na wo gusu tire adwuma because esa wo be town na je yi so akɔ national service ni pay di o say ja entisa no papa ne tata na no ye den wo gitu mu na wo gitu mu di ma papa yi asem ni na ne say obepene ye no papa ne hye ne bo papa ne man promises bi papa ne man be fole ye wono so fole ye even though papa ne sexually arousing no but promise no ebi ne say papa ne say obeto car e de ama no obe rent e de ama no o rent so a papa ne say onu anso sa gay obeto ring ama no na oto ring mana oni ni wife no ewo marriage challenges it is only the wife in divorce here ono girl no oba be ware no it will promises obeto ring na obeto car sanumori ni na papa he promise no even to the extent say obema no monthly allowance of 3,000 Ghana cedis and again you get to mu papa ni promise oye ni na odi so but papa no 3 years advance we to mentua oye 1 year pe car no de wotoye ring ne wato say the girl ne woman na ne wife no ne wo no so ne call divorce process mu dia na ye nim na ga yi kire say ohwe promise ya papa yi ma na down fufo bi omukoye national service no bebre now apply for job First Atlantic Bank omo apply no omo nya adwuma ne ye fa omo it ye fa omo no papa ne promises nti ono wan dwe so obesa apply for job because of papa ne ye bibia de man na wo hwe mu an ko eche no get ni be notice say papa no attrack ne car no it be bia get ni be ko bia papa ne track no na eja okwa compare sugar daddy a wo pese wo nya waso bie ye date sugar daddy free keke there be o sugar daddy for no ebi mu ye jealous it get just papa e tracking even to the extent say o free country ni mu papa ne gusu ye den e track no na girl no so papa no promises obema ni skibi dia ye business na papa ni promise wo ma the half but for the ohwe ni masika ni nya de emba 1 year advance papa etua mani utumu se baby edu papa ni fast can ba because I was some kay 3 years advance so papa ni tua ma no girl no so hwe mu a ne ka na ye toma no I was say papa ni take service ni ade but girl na nkasa tini sika almost 10,000 Ghana cedi e de esiesie ka no ka na we siesie no papa na na dwe sika no onya den on fa ma no na nya bia me bawo ye mo 3,000 Ghana cedis allowance wo sa hye se wo siesie ka so a ye nsam betua ene ge de wenya fufu lele de na abia ge de abesi woni na kire se wono no se wakokot wakosuma ne se de man promise ni mina no wonya ma no in even the kire se ka no ya register oni di mu eti ebe ya papa na promise no
Oma 2 years na ka o rent advance no o betua ni ringa o ka so beto ma no so wato dia fine but no say no person papa no register car no e wo ni di mu iti gay at the First Atlantic Bank brand manager yi e di na court a wo che say nyoma na o demand ya no on fulfilling ni na enye sa dia asem enam ho na we na wo hwe statement again di court any ade a get it say papa ne sexually harassing no onu kra na won pe papa but we ma ye ko say me ma ya hwe gay pictures wo hwe gay picture gay ye wo gina ho wo go ni videos bs ye be play a wo be hwe wo di wo be video na pictures hwe atalia gay we hwe ni tape wo di topless and wo kra ye tattoo say ye mramu na wo akra na gay ko police na army po a gay ye mfa no adwuma wo gay caliber of life ene nyoma gay said wo ye slave queen eja papa yi ko fa site di twa nanum ene wo ye promises bi kakra ba otumu say two baby no no atumu say tracking ya papa ye ni da otumu say girl no no onye faithful na me ba eja me bisa o question wo ko fa site ka wo person o site say faithful wo twa wa wale ya wo kakra ko dis ekodi bibi kakra dia fofa wanuma wo sa faithfulness the able to say papa ni track again na to say wo tua na wo tua no so obi so di free e bia mumu hu ya then so lukisma wo say no papa ye man ni yati ti wan pem na kwan so ndi papa na promises na wo say papa ni ye den e fofiri no ma papa ni pen kwan ye den e ko na mi bo we call it be ma ye hu say you see man we are not standing on this man to say bia wa ye ana wonye what does only get any trip na ni na akoso. But you see, this has been something that has been going on, especially at workplaces, bosses, managers, directors, ba media imu, adwuma biemu, young girl bianye si won no pa. Na mpanyufo na wo post no, on person mo tase ere. O na yempie, na yemfa nko ha, na yemfa onye say, then they are doing all these things. E wo muse girl na ba out no dey asem we about but se kase e mambra out e mechi omo ko mo national service am pinifo e ka chom se me ne wo da memma wo djuma me pa djuma ma oni ade a e de Ghana phone ban ni na ba ye 50% 60% e benya issue abeka wa bonte ade we be ye lesson to sugar daddy so no o ye o sugar daddy a pa bonte ne ko pa o sugar daddy enye nkola no mo bayo mo national service wa adwuma mu no na mo sa eso mo bebre na nya hope fi se oni boss ni twimp na adwuma no kwa be den ye be fam ade we eguso koso na obi na kan ye wenum guase e wa adwuma mu aye ye papa reputation wa build get ni kra de na wa ria beto lifeline so na de gay isu bi say pa de they say gay TikTok, they say when you followers, the Instagram when you followers, the Snapchat when you followers, they say gay you feel and is like sebi I bet than a celebrity. They be a in your sebi become on social media can say when it comes to negativity, who your barber do not want to do something about negativity when you're famous. Because after court case, he said gay he could deep in crying and assassin na when you're famous, but then popular. Eja Honda Civic no twi enti ese no kwade wa wie ade adeti o man mu na mo so mo ye sugar daddy so this is a lesson to you people mo hu ade a mo be prim bia me dey dwumadi ebra me dey ni lemo elikem kwa me ya meka na egusi asem abayi so egusu di etire se be take 3 years so defamation issue there and I would demand bibi court pe ma ye be di ho asem faka de be ba no e de ho sem so be den e be pro me am di dwumadi e bro me di ni lemo elikem kwa me ya meka obetumi afrem Africans be subscribe and share video you so ye den e ma me da send e be say share my crown bye bye.